Karitang binay tipia phan apran karmula bang ki thoma tuma phan kineplong. Super Dancer Chapter 5 long Karbi Anglong pen tokjir ke doli chepati dun bomdo. Karbi Anglong arat kirap kinangson. Hamren District Hospital Havarat aphan mathapen kang puda prang japhan APHLC hinpen Karbi Anglong Thomas Council kicharia tumaphan kachuningri. AK Traders present an exciting paint offer. Get the best deals on premium paint products, distemper paints up to 50% off on MRP, luxury emulsion paints up to 40% off, and other paints and accessories up to 25% off. Offer valid only from 11 of August to 11 of September, so don't miss out. Price range starting from just Rs 250 per liters to 1400 per liters. Location opposite East Division Forest Office, Rongnihang, Handloom and Textile Road, Diphu. For more queries and information, you can contact at the number that is given on the screen: 6000762311, 70022216182. So hurry up, upgrade your walls with vibrant colors at unbeatable prices. So our viewers, আমি AK Traders পৰা কৈ আছো আৰু আমাৰ AK Traders যোনটো পেইণ্ট ষ্ট'ৰ আছে পেইণ্ট ষ্ট'ৰত আমাৰ ইয়াতে আমি যিমান লাক্সাৰী ইমালচন বিলাক আছে লাক্সাৰী পেইণ্ট সো লাক্সাৰী পেইণ্টতে আমি আপ টু মানে না আপ টু নহয় 40% ডাইৰেক্টলি আমি ডিসকাউন্ট দি আছো আমি লাক্সাৰী ইমালচন এণ্ড আদাৰ যিটা পেইণ্ট আছে হেকিটা পেইণ্টত আপ টু 25% আৰু আমাৰ যোনটো ৰেঞ্জ আছে কালাৰৰ ৰেঞ্জ হেতু ষ্টাৰ্টিং হয় 250 रुपीस লিটাৰ পৰা 1400 रुपीस লকে সো হকুলে আহিব ইয়াতে আৰু আপোনালোকে মানে যোনটো আমাৰ অফাৰ আছে হে অফাৰটো 1 মান্থৰ কাৰণে ভেলিড আছে সো আপুনি স্ক্ৰিনত দেখা পাই যাব কিতিয়া পৰা কিতিয়া লকে হে অফাৰটো ভেলিড আছে Karbi Anglong live fadaba birtalong peneli sami beauty baby pini birtang tonpen arjuponik tha. Dimha South Thomas Council ke parlo lakha kretroxi Garampani constituency ke parlo Longku outpost ke parlo Longku Rongkhelan Christiana Ronglong Rongasar Himari Terangachor bina intipia phan bangpho odlang no tum cholangrem depen apran armut atumaphan kineplong Kedamtang paipani phaikre ke thomani kang sampor phai phorachi timapor kalitang binai tipi Longku LT company alo amithang kulat pen hem chedan bomahut sokpuru borogaung LP school anong kai phorum along an ponderamat binai tipi phan bangpho odlang no tumapran karmu dera tumaphan bangpho angbong pen bangke thom Stefan Hanse Rana Chetri lapen Manan Abdulalia tumaphan kineplong lo lapen banghinia odlang no tumaphan ke law and order tumpen ripon bomlang Lapen labang hini odlang no tumaphan ta prabjin pen nep serak nang ji lapen labang pho odlang no tumaphan nep ingnang si arona teng pen ing saisi labang pho odlang no tumaphan kok that pivek nang ji pusi khadagara lapen KSA tum sodak longku posalong chi songpon jongsi sodak pen ing saisi dat plotang te kiwang jilang ni ke sodak pen chi songpon ji lapen LNT company pustame ingkir pon check ji pusi phirangke tumathengno nang pachini dun Lapen halapu local EM Samsing Intia hinpen pusta Justice Kelongwek Jiaphan Chirabdun popusi nang pachini dun. Kalpret bangkwan LNT long engineer kam ki claim atung LNT company Ladakh APDCL subcontract ki claim ke LNT ke bhara company lage la suwa LNT long bangke takadi mangke engineer bang pli do la bang pli tum bangke la Karbi Anglong bangke by the law ni tumhan aru su nang thik pitha la son ki claim aru la son phang yalo masya পয়সা তো নাং পিবো বিয়ালো মালা কারবি বাংতা লাসন চুবাইলো আমাসি লাসন জোনা হাত দাক পন্ডে সিলা আমি আতুম বাংতা আমি আলো ভাড়ামুনি তুমলো এলটি লং কাম ক্লেম ইঞ্জিনিয়ার তুমলো হলা দাক বাং হাবি লং কাং হং মেক এটা মাসিলা তুমাং তেপাক পালো মা দাক দিম বেনা হাবি পন্ডে লো মা পঞ্জে সারলা সো কাম লাং নলং কাচরাদুন লা কারবি মুনি দেমেনা নিং খান থেকিন Stefan Hanse arongke dak si pisumen jo rong khela eneke Karbi Anglong so to Ola engineer bang priamen sini manangli. Karbi Anglong la engineer bang priamen ke ingut bang ke punyo ayon bu. Non kile blong la ingut bang baba bang thomen bani lan chini. Non la thana lang do dolang pula so amen lang sini malagane tang phan. La bang chini ni li. La bang so ni pen ka chuning riji bang ke
Karbi Anglong along up ken itu hemat ti polo itu hem thur ke Karbi Anglong lo te kopi posi pinian dak di masa long kido coma Karbi kisum nang tumang cicar si derma la so problem ne kali aprang ta umrong sulong ta tupik lo la sona taksi non borlo kendong hin ta problem la hai na kadu ko bita media long theklong lap ta piniani ta ing nut ta wang mang ve ing nut nang chingki nang chithan phana ve stameni tum ke tok gir pen ta pipik lo Bukan bang anu ada kenektan हम लोग को चाहिए अपने पिनियान सब बहुत सारा कौन la kainya lenglong Lalu tu mungkin lang kopi ekson ini lalong ada lanan dari thom bang lang ada pada ekson ini. Lapan lang tu lah tumbang thom amen ang cinik dulu. Labang thoma men ni libang detail bang ya tujuh na ya tum ini project long se LNT long se kam plan pom pulo ini inut bang romisi mala tum hanse sa mo pulo se inut bang local la se mem na se bahni ben res mo bahni te res ko asa men bang detail mang sinela mo ma fi bang detail arji ko sa men bang detail bang Jirikindeng ben Samsung T Karbi Anglong Life. Sony TV reality show long Aruivang Saturday pen Sunday 8 PM Mumbai long ke do bom Super Dancer Chapter 5 along Karbi Anglong Dipu rong pangbong asol Tokjir ke dole chipate dun bom lo. Jakhong chiklo pen chipate dun bom wang bom si non an ke top 12 fang deng an chipale dun pen chipate dun bom lo. Non amat ke elimination la pen online voting apana bang ke apor lele lang sita social media long views likes, share, comments ke ongta kinang sot atheke popularity a phansi kelang lapen judges atung ke komatsi publicity ke ongma hala phansi final ang deng an kangwai ponje phan kachisik do nasi Karbi Anglong ra do anta kachirap dunje phan kachuningri pedo kidamta apor hutami rarakang hona kirap ahyu jume penajo pinang anang deng lidunu nasun hak thaksi non le thotta rarakang hon kinang sot nasi social media long pen ajo nang pachit hang pidun tha kang honang pidun tha pusi chuningri do Kadam kadu kawe tumbanta nimen tokjil kumar dole nehem ke difu Karbi Anglong ni Super Dancer Chapter 5 top 12 long chipali dunlo lasi ansu se ni panang support dun tha lasi ni panang support dun ji pha ni Instagram account nang follow dun tha nang like dun tha nang comment dun tha ambar ke nang share dun tha ambar getting ne di Super Dancer Chapter 5 only on Sony Entertainment Television every Saturday and Sunday 8 PM long wanji ambar ke ni panang lang dun na. Thank you. News report Karbi Anglong Live. Doctor, nurse lapen staff do et lapen hormu kinang jiason do thaya PC kachilang asai hem kangpu pedera jok hawara phan thidunga kisung chitong nanglo. West Karbi Anglong Hamren Long Sopi District Hempialong Hamren Subdivisional Civil Hospital ke damtang Parokrister kebra trokner kebra ke thompen ke kima hem ke ban thek tikalar non district hospital se kachilang hem kimi kikim patang ponlo. La solong kinang jiason chiklo ejon soselo kisi kedang kitang setame kangpu perega jo rata phan thedung akisung non puta ke joka vedetlo pusi patumi hamra nong supialong det pipen Independence Day ketalon se kechelang asai heman parta hamren district jail kahumri da mahut phirangki aphan pangrum si lakhain koi baithalang soil APHLC amepu bikrom hanse pen lamthi jaitikang hamren along civil hospital do ilitum lada hamren civil hospital lake 1982-83 alom pen kikim hospital asinon ke a building mata condition abi pin lo la pen dak
kaprek awar site awi blood bank ta awilang lapen kupipini ki test ji aphan ECG tong ho ultrasound tong ho lai hui tame ladak awar sai awi sitame non isi birta ke me bangke lahenlo dak ini tum non ke civil hospital pe non ke district hospital kim tanglo patang edlo lapen nili tum ke lang damat tengke hospital arlo equipment kaduk kawi se ke langi phan anta ready lo all set up doctors ta dolo kawi doctors ke tum wan sunang po lapen dak ECG penseng lo kaprek test phan tame dak do edlo ready lo sitame non ciklo John sosial hai kari di tangan tame Karbi Anglong Autonomous Council atum hospital bangke nanta ingku pere lake rat han kan hok piolo Lason tak si Legislative Assembly Constituency hini ke pon amri ben rongkhang ke pon along rongkhang Alicia long ke che ke biakhe ke ong munakjo Karbi akhe si minority nang chiman thu detlo la solong Karbi akhe pen kilik ke haidun je phan ke thedunga ki sung dolu puta jai tekang Karbi Anglong rat phan pachini tung bang lalo ilitum West Karbi Anglong bangke delimitation ke do pen ajok LEC mate MLA sit long ni mate eng hoi hini tum long pon lo amri tu long pon lo lapen ihin bangke rongkhang bangke non ilitum Karbi atum lapen tribal atum bangke modern electoral politics along bangke lake kecedan dunjia jakong paweder lo kapaweder jok bange ilitum manghume me lapen matha me thangjang lo athema ilitum Karbi apurkemo history lang lo tangte rongkhang henlo jatta ke plan ke phi tum Karbi de richo puno habe pinpo puno lapen kaprek itum Karbi customary tame kangcho nai dak pensi kitip ke theng dame ke cheng lo busi tum chini pon lo sitame pini itu modern electoral politics long che dan dunji blonte rongkhang long bangke ilitum bangke pini undun de lo keche ke beseng cherai dar lo pini ani rongkhang long total voters itu 1,30,000 bak dokai lak isira suri thongke bak dokai lasong bongben suri thongke rajini ke isi wet akhai behari tenang cherai eri Harapu pam ola rong ki e amen pen adani pen Godrej company angtan pen ki pawang pen thedunga ki sung ka chitong nang je puthak Bikram Hanse pen dam the ki jai pachini pon Karbi Anglong Autonomous Council lapen company itu isia company bangke lake Patanjali lo lapen isia company bangke Godrej lo labangso company aphan Karbi Anglong Autonomous Council itu palm oil plantation amen pen alang litum phan NOC pidar lo labangso NOC ki PG aphan ilitum phan public hearing to ho public atum phan pre prior informed consent isi mane rat aphan kapachini mek aprang pen bu alabangso bang itum phan council pen thang danang pachini ne pijo arlu pen alang litum NOC pidar pen non Patanjali lapen Godrej atum phan non palm oil ke klemi phan ajakong pidet eson pen bangke company phan ki hodai loplo tangte lake phere meme ilitum da Karbi Anglong tame langdam loplo tangte palm oil grower mate palm oil plantation company society dolo mene labangso society tumsi tame kupine palm oil farming phan ke initiative entheklo atangka yong si do pulo tangte athema atangka ke government of India pen sibangji donor hoi nane pen sibangji pulo tangte la so paisa ke society etum ta claim thekbo dak local tum ka sida no bangke labangso society mate dak local tum phan bangke Karbi Anglong Autonomous Council etum arkan pepsi ha halloween a company Patanjali aphan si is Karbi Anglong 8,000 bigha along lake peki phan onyo si pidelo lason dak taksi West Karbi Anglong 7,000 bighas along le ke pegi phanse lang tum NOC pidet lo Hamren pen Danieling hi Karbi Anglong live Step into RTH Homeopathy Clinic located at Rongyhang Tri Junction in front of Po and Pay Printers Enterprises in Dipu.
Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsana Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care or child diseases, and more. Kardo, Nilimen Dr. Rangsana Tobi, homeopathic consultant. Ada kecelang pon la our site long pon ke ko smart pantalo arleng telo kan lada kiso kelang pon di bisikoi ke la riki kiso akeng kiso ang pen la singjam la hai singjam apu kiso ang pen la soarlo tum pregnancy ko sitame kichoi po okrenno la hai ko otherwise long pon po. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctors' availability is on Monday through Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Aprangke homeopathic kote England opuyat pong sita non nilitan research pon akin nang kalake ko anma kipapra bang pen son positive result silong pong bana ne 10 bosor 15 bosor kisot tum sitame chikloi jon ba jon kanata kiso kanangan ang theke kemisi long pon eglo si nang litom kalvera tum do ata me non la sona kiso do boten la dang patibowi phan pen so kichelang kon dia war sai sitame long pon ekpo Niphai Krit Trok Arni kang Sampor Pai Plirach Timapor Gotam Basti Parlo Karagaon Aro Amekar Karitang Siam Bahadur Chetri Asupi Sangita Chetri Pen Akorte Sunita Muriatum Angbong Longlelam Ki Kedosai Puthak Pirangkia Mai Kang Nipon Somsi Sunita Muria Bang Karitang Siam Bahadur Chetri Along Liam Menalong 7 billion 2K 17 Elalong Lialong Demarcation ki claim jelong ke chok limpen kali nasi demarcation ki claim pon along ke nili chedon dun thek thepusi pherang ke along Sangita Chetri pen lamthi chipaklang pon of this press briefing is to give statement on the illegal demarcation notice served to me on 8 August 2025. I am Srimati Sangita Chetri, daughter of late Shyam Bahadur Chetri. I have been living on and cultivating my father's land peacefully for the last 4 decades. I am the sole possessor of this land. Under the Indian law, I have acquired lead ownership through adverse possession. My sister Sarita and my sister-in-law Rashmi have no claim on this property and favor my possession. Only my sister Sunita Muri, who lives in Nagaland who is not in possession, has raised a land dispute before the Secretary Revenue because she wants to sell my father's land. I only want to keep my father's land alive through this land. I only want to keep my father's name alive through this land. Under Section 97 of the ALRR, Assam Land and Land Revenue Regulation 1886. Sangti dipen projenterang Karbi Anglong live. एक पेड़ माँ की नाम अथेपी पेंसी पिनिंग सुरहिनी रंग को रखो बहा हमरन पब्लिक गार्डन लोंग थिंग पियरोंग लाक नियरकेप हमरन सेंट्रल रेंज के पालो हवार आर्लो थिंग पियरोंग के पा एजिया फान किसिक मेक दोनों Karbi Anglong Autonomous Council along Forest Asai Kamta isi thedung asai kamlo thengpi thengprang na pen ingnam kirai kom ke Forest along Chokomar ki doko joksi pinang ana ingnam ador ki so thengpi rai kom pononglo anin kanwang wang sonthot si West Karbi Anglong Divisional Forest Officer DFO along Central Range along Ridge Forest Officer long kam teron pen patir piponsi ingdeng troxi ke brasir ke Independence Day ki talona ni ki thelong thengpi aklema rong ka dokave rong suri pho suse havarara phan ki e pen ki pangreng jia phan than pakladun si ipajerdun hanapu isi ningdu galam the Forest along bangpharo sira troxi ke bra trok ong dung aning kan pen ka chungdat vek ningkan si ke pleng thupo bainong ke longle apu thak pherang kiang no lam the chipaklang
anparta bainong kilong liajok usumar nugi pacharli dun akisung anparta kerengji kecho kijun jep hanta thedung akisung kachetong nang dokok luputa phirangkyang nu ning dukalam thi chipaklang dun bainong kilong li ko anno ne sitami Karbi Anglong Thomas Council kichari CM Dr. Liramrong hangpen nangra vekji ko an niakai ateng bainong chilong thupen kam ke claim chipaduk thulong muchotpo pumathasi poklang cham et sitami kam claim dun chipiduklo foresalong kam ke claim dun vekatum achiklo abainong kilong ledet ke hamren treasury officer pen approval chewanang jipo koi ki pipensi bainong kilong liputa jongpon bainong kilong leputha Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liramrong hangpen prabjin pen kam claim pipen puthot kam pachilong thu si rengdokring ni pen dolongpo anparta Sayamo do anta claim dam ponong popuda pachini. Ek pair ma ke naam along thing pia claim kiron ki eke sompon vekje phanta thing pia claim kiron arat aphan than pakla duminti. Ek pair ma ke naam ko a campaign pen ni tum da sibling distribution mate thing pia rong kiron do na claim kiron do ni tum pinning pen ke jengsi bidun no. Long ladak ki bidun long ni tum kiron hona ke rechondon ke jengsi do na pen ka garu do mehaguni do apa yang ini tuh long mehekun coba Manipuri sim tadi, langsung sini tuh pilih first round dulu, apa yang round dulu kan ini tuh review mata view public kan kalau apa yang tuh tuh bangun dulu, langsung sini tuh mana gitu, public tuh kan ini tuh non proper on lo baji, kiri apa kan ini tuh 5,000 sana 7 ini tuh di long lo, tapi siang pet kemilu langsung sini tuh tambah apa, mungkin bangi langka langsung ini tuh tempon bom long pet. Mejima kosong sih mata apa? 176 pen mekanisnya lo ini tuh long le. Kopi polon nali mata tank teh. Lagi tejeri long dam lo tejeri pen ke lagi ini fuel sewa nangi buat. Fuel lah we pulote bainong pipi por. Konan. Lagi pasta ren tuh uguri jo unja kimi dongkam keruni central ren. Hamren pen dalian hi Karbi Anglong life. Amore store located at AL complex opposite of the CEM bungalow in Tifu offers a variety of products including wedding cards, jutis, heels, fashionable footwear for ladies, handbags with attractive designs and embroideries, and ear accessories, all at reasonable prices. For more information or queries, you can contact them at the number that is given on the screen 700-23-57600. Pinya birta kalapon sing kang toniglo kardong.